Calasiao, Pangasinan. Ito yung sa likod. Mga old century piece. Okay. Ito yung sa Senior Tesoro. Senior Tesoro. Ito yun. Grabe pong init.
Good morning, ay good afternoon. Ano oras yung mas nyo po? Ay, walang mas ngayon. Ha? Patay, limit, Pa? patay, limit. Ah, walang mas ngayon.
Kalasyaw, Pangasinan. One of the oldest church in Pangasinan. Ito yung confession. History. St. Peter. Transparency donation. Today, I give thanks everyone has been part of my life journey. I am at peace in my heart. I pray you will make it. Message. Pangigalang edsaray limaran sugat na katawan ten Jesucristo. Nan walad tagay na krus. Jad salin kawigi. Igalang taka o sangkatusan.
Sangka santosan yayos sugat na katawan ko ni Kristo. Salin kawiki tan kariwan kudsika. Pangkasinan. Saint Teresa of the Child Jesus.